Dhiwambu mbingi ni kuendelea kuwa ni vatonyeka enendi alama tuiteva kuvina silanga wa kwa mwisho kuya matungulu kauntini ya Masako makethi wana ivinda yumu kuthama misini yo na indiki ni kumana na ukuta wa silanga u kuambia kuomboka vala enendi mava meweta silanga u tawase uvigwe na nsia itemba ilu na yu me mwisho ni wa kuidhiwa ni kiwu ingi ni matetaka nani vatonyeka mbesa ilasi havadhiwe silanga u ni silikali ya kaunti ya Masako ikethiwa itumikite na ina kumana na maonzu ala monekete silangani u mwanikiti wa Movoku mangalikoni ya matungulu boni motesia nukutunengelele livoti swingi ama tuiteva kuvina silanga wa kwa mwisho mawetakana methitwa makuli matuku maingi kumana na uthukumi ula withitwa itwaiwa silangani uyu ati maunyungunyusi ala mokela siama yosa wana uitoka na kuthinikiwa ni silikali ya kaunti ya Masako. Last year silanga wa kwa mwisho otondo mwezi ni wokie waseubwa na wokie useubwa na otuku na tuambia kulalamika nikisilanga useubwa miseubilia su ya enendi mateweleka na ila twanenie kwa tumiwe masimu kwa tuikati na siasa na netu abindisie netina wa mithenya mabuthu twi matuku 11 ya December itina wa county government ya Masako ya siani dhamina nituombanie baingi ta enendi twaete malalamishi nundu undu kiguki cha seubiswa na thate ya isukulu nituonie kietha kimwisho kwa enendi especially ama tuye pakube na silanga oyo mawetakana ala masuvasa silanga uyu maya konya enendi kana kumethukise ulwa maundu amwe makoneti silanga kana mithanga ya kisioki na muthango ula wikisio nikita muvuthu munono tailita utumika wiwoka kusia ukuta uyu wa silanga nyenzi aiwe kisio niki na ini si muthango undu withia wa ubya na silanga yambia kwinzwa muthenya wa mbe nituokie twanengane undu babethia wa baili na muthango witu undu withia wa ubya muthango ni friendly na kiwu nugwa wani kiwu ona kamutaluka utemwa na ng'ombe nikatuika kyanda na twamatavya undu zilango tuona wailite na maema. Madam Governor, ku andu ala meumislead serikali waku ni andu umeita coordinators na nienda timu Mwadha timu Nicholas mumileneza nundu ila kwi utethio uetwe ba ni mwitha mwe malaini wambe lakini ila kwetha thina muthiumila tienda timane county wa Masako kwa wika tibas ingi eka ile itumia wa Kenya nundu kitui county kuiki ndukira wa coordinator makueni county kuiki ndukira wa coordinators unyungunyusi wa munene na wiani kana na vatonyeka mbeza cia silikali ya kaunti ya Masako kuthukumi kwi mwene nthi kisioni giketho itatumikire na nzia mbailu withwa kila kiendane na ukusiwa ni wacio munene na silanga uyu utonya ulaisa umatethia na umuthi tuomba na bayu tuthikaila na tuikulia Madam Governor wa Vinya nundu etwa iye na yatuika siasa tienda andu ala mamwia ni siasa yu moke mamwelesie mbeza cia serikali yawa Masako siaendie ba ni kulia serikali umuthi ju tunje ba tienda umuthilicha tiunje ba nikenda kila twanena choneke kana ni chagwo na tuikulia ethi watu onathi watu thisi usoma onathi watu ima expert kisio kitu kina andu expert matona ku device na kuseuvya masiranga undu cia ile tha iseuvya tuina nzika na tuina wiati cia mbeza cia silanga wa kwa mwisho ni cia iwe na Madam Governor ethi wanu kwenda kutwithukisia na nukwenda ngosi tuiboeju kindu cha mbe ni mbeza cia Masako itungwe ila cia mbeza hii na ethi wandu twana Madam Governor ithie ta enendi katiba nikanengete mwene nthi haki ya kuandamana kwa ugo na kwa imani tuendete kwa national government kula kwa president witu Mr. Dr. William Ruto nizani we undu silanga kuiwe onanzia te ina kumela silanga ate nziwe lelo watu aiye kiwiwe kikwire malelo akala itokwana tizima tono izilwa ba haya unataka kwa baki sioni ki tiziti tono izilwa ba ni kwa we malelo silanga kwe kuiye kiwo ni kwe twanange ye malelo titona kwe kata silikali ya county we kwa tito tiye tabala mwe mwitu mande lelo mwitu zobisi ya silanga na tiali tuka tisa uviwa silanga nundu ni watu zelela kana siana twedio kwa ndine Masako kwa mwisu nyani toboni mutesia